Chese police in no oku madwoa ewo aduma bonte so no se de wo edentansa yire na pampam a kwasi brene ka ne so ma charge no ya meda eno mo de abono na ukwa Ghana emerase badwamu a watworo krata tenten akoto abato adwumakuo nanim na ye krata na anopai ne awie ne de to manim sa accident bi esi wo mfimfi mantam gomua okire ko na busia National Road Safety Commission mpanimfo e de krata bi ababonten afa accident ne ho a anwumre ye bewura mu pa emaburu bi ya wo asante mantam oboase ne abre ne okọ police station na de na asie ya de mako sunu ko kwa pipi amanyuko na tena ye won kra pompune mantam ne akwa kobusa senne so yi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ene kojopokutu nchene a era no mo ben ne koya omo ekofo nkrata ebeko no mo na yakwako dig nkomo na akosia Frempoma kuma watweneti e wo CPP amanyoko num na watam krata bi ena mpanimfo e wo bechema ba ya asabia srem mpanimfo so mo ncho mani yen na mo mehwe mo na sesede enema mu odrede ma ya asabia ne pa nyame ya adomu a unya twanko ade a ubedi shase wudi nko ade a abaje 10% nyame ya adomu a next month emu asema nwumeta waso e mekenkan bia ma yare asrema Universal Natural Clinic wo semen kancho sese yedompem yade a enko ba bia me anyu sikeni se Universal Natural Clinic na wo Bana doctor for one more eshowo 3A Herbal Center for the 3A co capsules abedwa so a koko de eno na ehia ase de ama wo na fe mizo ene 5G de yeguso aye no mo na ama ye vim ni ahoden ama ye de aye adwuma nyina bia anwumre wo mo na ema ye vim abo echidom ama ba bia wo bia na yetimi aba na yaba besom wo ye de ne sign na ya abo amale bia boga anwumre me ne nana kwabena kese yenye brain afin sam no yenkomu ankasa emfa emamo yenko Ghana marase bedwamu emarase bedwafo no atworo krata e de akoto abato atena ye no anim ne nyina no se mobeka na moasa ne nso a sade ensensem akoso eye se asene no ofo honum owuru ajachi question ene Michael Ankuma nimfa wumnya Ghana ni ede ntina Ghana fo ekọ akansi a wabesimu ni ade ya ho asem ekopiemu e wo court a court no ede to marase bedwafo no nim se owura ajachi question eni kwa se wo friend ho se wo ye marase bedwane de ma adehye ya ewo asen north no na akoba saa no na tira se marase bedwafo no ewo so wo tro kata tenten ede koma yisi ne sebe ya yisi no so betimi aboaboa no ho na wo hwe kwampa sabi anoma atuo no anoma betimi akokusie na ene ebra yewura kwabena woten ensia one clerk our parliament ebra wo tro kata na wodi mu asem atretrem se ampa sade ho asem abetodwa no wo hwe amamra ninchiama ya de chechiro my constitution no a ewo mu pefe ya etre sade se niema ekoba saa no a na ewo se yeto aba no foforo na ye de semu ne sa ye nti ebra wadi asam no akoma court no ena asam no ekopiemu ewo court wieye na court mpanifo etena se a wodi asam no ewieye no ampa na ho akohia se yewura jache kwesi no sabi so ofre no ho so ye marase bedwane a enya de se ebetumi ayeyie ne nsa ye nti owura Michael Ankuma nimfa krata na wotoroye se empanifo hwe na wonti asam no bi emfama no na je se owura Michael nimfa ne nsam no akodimu ya je se owura jache question wanya marase bedwane biem ne sa ye nti obeboaboa ho na wakoto aba nti da watoro krata da koma yisi ne sa yisi ne nye na wonhwe kwampa obefa so a abato no nsam obetumi ade tintim so Awza for yen to akase no so ne yemfam mfro my Ghana mra asbeje fiem ne yemfam mra kumase abonten so mfam nko asokore mampo magistrate court na busia entity abato so mpa fem nsem chefa pronso chese police ne no a okobo madwo atu ewo aduma bonten so se madwo ede ne ka 50 million a woji amadwo anye na adwene se wotu ade amano no ene mpenfo sa de ne kogina court bi o se ne na awia no na ye ne mo edi nkoma na ye kiremu ede ekiremu no ende ne nuanoma police fo no a ede inspector amatwum sia dodo na saramra ne se eyetakum esa ede ne kokogina court biewa enne dia put it to you cause ma police code bofo ebe cheche ne nsem se abrantie babu sume mu ani ena odi se wo no a odwane ekote eye afigaso yoko na ne nuanoma police fo no a ena fifi mu dudu mu baba mu wie mu a ekonya no emantam no eche ne de ma santimantam ase ya fifi mu ahodo akoso na police fo che so mo fifi mu a na ene ne kwadu no a ena wose ye de bono se inspector amatwumasi wadi ewu nene emra court no etena se na kwadu bofo ACP Kofi Ablagodzi
cheche ni nsemu ewie ya court no eye sasem no womo emfa nkoche odomfo ya adoma June bosome ne da etoso aduonu no ACP Kofi eye Ablagodi a wono ene ball kwadu wo court no mo ene nsamtwefo edi nkomo kakra echechi mu ene ye course wo court ene mfisimu ahodo a wono mo eye ne odomfo ya adomo a next month June asete no mo beko no ene e wose ye hwe ni mu. The police administration will deliver for the whole world to see that we are not shedding anybody when it comes to what level of assurance are you giving the family? We're giving them a full assurance that this matter will travel to finality. The matter will travel to finality. We are coming for committal proceedings. Oh, that one I don't know much. I can't talk much about that. Abusuantiwe police ACP Kofi Ablagodi awono ene kobo kwadu wo court no monese eye lead prosecutor ene no nsemtwefo edi nkoma wabra no wode ne nsem nyina to otemofo nanim amotemofo na ye ne so domfo ya domo a ene ejumbosom ne de toso aduo no omonsamfa eye inspector amatwumasi nsa mrabio na ne apututu no ntoaso na ne omo ebeboa no fam na akwakodem a watoaso akwakodem na abusuan ACP che ne nsem wiye no ewia no beka edikade to manim sefri ahomate ena madwo abusuafo ekogu court no ma no mo twene se inspector amatwumasi omde no beba court na ne omo atie ne court no ebeka na mra omote se yenya ade kwadu abono se wadi ewuo na eye police eye prosecutor so akaka ne nsem nyina wi a asem no yetu ede akwakwasho odonfo ya adoma June bosome ne da etoso aduonu no wom so ene nsemtwefo ene enua kwamredu edi nkomo kakra chekire wom nsemu ede kire yen. By on my 20th of June, at the SM say per justice will be a mass, say be a big giddy. It me family and say some. Ye per justice and one here. Some for no enough for Benina justice for my one here. And then your man me and Yajipa, papa. First now I say Gideon, I say him kakra. By then some more kind of me near Attorney more near papa. Attorney General or present case. Or my near Japan. That's where the Bible Tanich. But I said the idea him say I had him in this case with near there by a court. Also ye dim or a dim a doom. Embraho. On us was obey speedy up. To general and our marriage so obey speedy no more. Until they were so moon speedy now, I didn't say it to me the idea of so no keke. And no casino and a bit. Abusuano, that may do for a so yati committee. Nipa 8. I have a year. Oh, yeah. They buy an idea, because the enemy says some crab, has a bear 1 year and a half for, and some of them the abacus, but the police penny, lawyer penny, back I marry, she must say, as I'm not to be on the bedroom. No, my catch and so many would be a case in a bono. If you want to put some more millions as I'm no, and check on the camera, be beard and some call. Justice Bay Juma, Mamma Rishim. John, dear, now so Sadia Blana Canady. Ya show mo so ye da wom ne ba no so je de yensie ne nensie ne kina na sada ko na wasari so fo prison fo na eburo yan de na mo amu bi central fo mo amu bi de say ya eburo yan ya kasa ya be bo yan enti samu amani tua samu hu bi de ana meboa ana wani hu bia kaso wani hu 20 afune ati amlan 20 dia ju ya amlan dia ya badia o me wu ya fana eti sada ko ne dia anu wa wu ya ba no di ti perform place Abusia we ya madwo abusia ne wo mo ekogu asokore mampon court no mo ena omo so mreja wo mo etisa asem no temo 14 adwama yese wo mo entu nkwose odonfo ya doma jumbo sumi a ye kwakurom ne de toso aduno no wo mo eche so mo de ne omo pa eye atentene ne yenkwa ma no so ye nua kwam redu ena on de efira homachin edi besi anwumre nyina wakobo no sese court no mo a na usi wo no yenkobisa se echira asem etise kwa madwo Majuzu Alibia. Mejimedi sa ho ye. Nyanku pando me ho ye pa Alibia. Na court da ho bobo kakra course wo wi ne eye police chief inspector na say eye ACP obebo okwadu ene ne abusua na kaka ne to nchene a court da ho bobo nsem no na say na amanfo keka ne fa bobu so kire ye.
yo libya ma me na wase said ya wedi kan abom ntonsa ma manfo ate abusuafo de omo kan ye ene de omo akoma agi su ni nyina no ene omo abom ama manfo ate na libya no akire no ebra his lordship Samuel Buaben Kwansa etranse no asam no ne nkyekire mu no ebra ye ball ko adu se ye nua Ahmed Tumesi se wo ye wudini anase wadi ewu no enu akire no ntwaso eba ya no se ebre mu no ye mane enaduonu eda ye nimu say 20th June one samra na ne bamu no na yewura kwadubofo penny owa santimantem hwan mu yewura Kofi Bragbodi ono na ene ono so di asemi tu just say wasre ebusuafo no se opoma cho bebre sanse asem ne beto wo manim no ya de police sadom ya sadom owo enkran yewura yewura na ono ankase na nisa dwedie mu ebiem oba santimantem hwan so a oche mu se yemfa asebeka se pa samfamma abaka aban kwaduboni kase a wo ha na se atoni general ono ewo asantimantem so ono so yem na se papa person se ensem bi etisi se no etabeto wo manim a ya na ye twena bese no e ma ne che nanso we die bosumi pa wo de tu nanim no ono waka ani police for na kan bom aye nhwehwemu a e kire se yenua Ahmed Tumesi awudie no medie nti ye de kwadu ye di abono na animu no mo se na duonu ade animu a mo san fa nomra no ye wie pe asem no nimpompozu ni die nyina no enya bia eye asokoro manpo court no betime di asem nyina wie kotikoti na mmom no se ye ba 20th June no a enu de behu kotikoti na fi ya prepare asem nyina na se bobo asem nyina no ye de akọ high court eho ena kwadu asese ye de anase sumbu a ye de bo no ehu atembuo ni nyina no ebi kwa bi pepe nti nam so ema mpenifo mo nyina no e dia futuo de ma ebusuafo mo ba ho nyina se omo be srala asem no mu nya nto ho omo be mo de so omo be ye de omo akoma bepe e dia ma wo mo eni nti no omo nya abote emfa ma aban fi police adwuma ene court a sabu ngusu edi nsam kakra 20th omo ba ne kota mu no on betimi asoa ne mpompozi nyina e de akọ high court ama omo so ahum akon dia high court no betimi aye e de abo omo ntiminya so bisa ya na libia court dan we bubu no na efa dodo na ano no na kwame unse ada omo edike omo court no o kan se na madwoa e de ne ka 50 million ene ma oji amadwoa ye na dwene se ontua ene ma ne bonu tuku no ene so a wo ba ye no court no eri asem no de to court nanim de enti no so oku madwoa o sa ka the same thing ana libia enne no news man session and money na gwantumi anka sembia ana ye misa na sembia no mumu no ye wagbagodi ensem a wo betire mu kire se omodo so no abetme sa be ya omo kire se kwadu ase de bon ni se wadiewu na kman se wadi atu okukumu a enam suma ene omo de sa kwadu ndi abon se de oye no eye no kwese waye sa de nti wadiewu ankasa e kire se wa ha abusuan nti no se de be ya abusuan so akoma betu mu no ombe famra kwa so aye de betumi abon nti na de tumesi na ankasa na wa mina no ankasa esanse megitum se de police fo mpenifo no aye no ni ya kukumu enkomodi o no media e kire se wagye mfom so atwum ama ene ye de kwadu abon se wadiewu a esese osahu asotwen no mate kwame ya da senti 20th ni de bia enya asokore mampo ne mum ebe high court we wadu meboa 20th no be ya asokore mampo ne mum ni krakra mu no afiri sa da 20th no ekone nimu no eno mbe prepare bibia edi akọ high court kumasi edu ewudumede ya kwame ya da se pa ya da se abusuan we enua kwam redu ne yakọ ne nchen police ni no a okum ne girlfriend madwoa wadum abonten so no ene court kotena na asem ne so biu na court aye ne se odonfo ya dum a June bosom ne de toso aduo no wo ensamfa na mra se de wo a charge no a se oyewudifo sa na meka no meda eno mode ato no so a ye hwe ne mu se 20th no on be koso na fidi be di akiri be ababia no abusia e de ho nsema bremo adehia ye wo oboase na wo hunu wani so ade pa ne nyina kire se ebere mo ho no mo na ye huhu se boys bi aba anim ho no mo a o ma fira se ya o mo hyehye ties na de boys ben no yes galamsefo na o mo firi hin sa yehu ya ne se asojafo kuratuo ni ade amokas ahodo abepiem ewo boase nya samketo akora kikiri kakra pra o masifom no fra se jeja tuom kakra ni nyina tre se boys bia isusu se o mo ye galamse
ana aprosifoɔ yɛ wɔ boase akyerɛ ɔmo nua bi atum enti aprosifoɔ no enyi ɔmo nua no ɔmo fura ase hyehye ties yɛ bɛn police station no ana asogyafoɔ no kyerɛ sɛ hwɛ mumu adeɛ na moma ba kurom ha wɔ ho ɔmo kyerɛ ɔmo bibi kakraa bi na deɛ yɛateɛ ɛne sɛ nipa yɛ a wɔkyere wɔm no deɛ wɔhwɛ anim sɛ ɔbɛkɔ akɔsi ne manfoɔ nan mu ɛwɔ Ghana Mbarasabedwa mu ɛwɔ Boase West ND Samanyoko no di mu Honorable Faustilove Apia kanin atu ne bottom yɛ a wakeka ne ho a wahwɛ ama bibia yɛ wɔ so tuatua no watua ayɛ ne sample yɛnti Honorable it's not working. And due to that, boys, I'm very aggressive. I for about 100 years now. And you know, say, I can't say, Sabin Banyes say, over now, walk cover. About the 1,000 Abano, Sabi, and I want to make oh my dear, Jumana, you might for 35 years, 40 years, and no more did you do. Fine, on my phone, Ampa, maybe also Mokonoka, they shouldn't have even gone there. On my phone, but please, some people are even weak. And you know, I mean, any kind of make the police for nothing. A Juma and no my no hand marvelously. And in the day, and say, a man selling Yabo Terry. They won't put you more Macan, you woman in Uncle Phil. Bet you me, and they said to me, and to Bessaba because they didn't work. To Bessaba. Because the youth here are not working. They are jobless. And so anybody is jobless, oh, I want to pay and so they failed the people in Obuasi. They failed the people in Obuasi. There won't be any solution. There's not going to be any solution. You think so? Unless they create something for them to do. Let's assume me they've not trained me into anything like being an operator or something. Definitely, if I don't have anything to do, I will go and look for ends meet. And this is what we are facing now. And you know, they should create jobs for them. As we speak, people send their employment letters to AGA. They will tell you why not somehow. So do you know? I think they have to go back and sit down, do the agreement, because a different agreement altogether. Because the youth here are suffering. They are suffering, and they should think about the youth in the system. They are a priority. They are the future leaders. Look at them. Look at the way they are doing. And like Kenya, Sotapa, and other places, they be almost abandoned. They've given it to the youth to work there. And baby, guys, in one, I got to know today that abandoned place AGI. They've wronged the company because the place is for them. We understand, but they should create something for the youth to do. So one goes to initially 2020, I came out with a manifesto that pen in quantity. Why pen in quantity? Because they are suffering. And so what is it? What do you want them to do? Any ye twagu ye sa wokɔ Obuasi West a wɔhwɛ anim sɛ wobɛsi ne manfoɔ na mu wɔ Mbarasabedwa mu ɛwɔ ND Samanyoko ne team Honorable Faustilove Apia kanin yɛdemo fro Obuasi abɔnten so ne yɛdemo akɔmfimfim mantam na ɛna wie yɛwi apram to bra kase mu ne yɛde to monim sɛ arehosam ɛne sɛ ɔde wani kye gomua ɔkyerɛ ko a ɛwɔ mfimfim mantam aka nkwanhyɛ bi akɔ akɔsi hɔ no mo ɛma sɛ yɛne mo kasa wia ne deɛ na nipa bɛ dunsia 16 deɛ wɔn mafirim ama foforo bɛbro aduanan ne yɛkyerɛ so no wɔn apra no ɔdene a ɔyɛ de wɔn akogua yɛ asabea ahodoɔ ɛwɔ mfimfim mantam hɔ no na busua National Road Safety Authority mpanimfoɔ ɛkyerɛ sɛ wɔn mfimfim mu kakra a wɔn ayɛ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ brɛ ane wo adrabafo no a no mukutakuta saa kais ne bi no afa ene kofa saa rehosem nyina eba ye ne o my Ghana yanti asempa saa no a so we video ya eda TV issue a obi na yate obi nsa ate obi ti ate eda baabi a abusia arehosem pa me kopa bibia bedi ene me bede ne nam ene kosiye ogomua okyereko a ewo mfimfim mantam na nyina ne se yesi you turn bus ya na lodu efri Abidjan bonten so ene ne ekire o mayimu a na oko budumbura ena davani no utie passengers ne bia o mo etiri ye ya o mo prepare ya o masesa wonum akogu hospital sawodo no o mo se na davani no na oda emedu baabi kro o mo ba o mo passengers ne pre driver ni no enya ne se driver ti woni o na se ena no eye wie o no mo ba saa no a ena busu o mo ti o mo na kese gran wo de akwakosia eye petrol tanker ka bia o mo ene gugu fom ho no saa no na
adansifo bi okopie so ene nsɛmtwefo di nkɔmɔ ɛkyɛkyɛ nsɛm ɛde kyerɛ yɛn. It's not no de no wada not in say niti ato that one so odu so ba for na titi a train so na me say okọ one side yeah okọ one side nti gemi we an say o ma cash bin you got no we let one side or not that and the order e be say me I mean had here me me stop taxi go na ya ma and me stop ni we me no put and introduce so ba for be ayo so no and na won say okọ push me in terms of we no we feel airport nti na me hu ya say o mi no na aka me yam bi nka me pa ma o ma wu fo ya ko hospital four ne de no ko akora ba 5 the first one also ya the 4 ye din ka ko nti ko ma wu won ka akora nka mu ko ten munde so far o ma ya do ma go police pick up mu ko do mu ya be 7 including akwala ba ko be 2-3 years akwala so we move be 20-25 plus to the trauma hospital. Tanka no efi Accra and Bessin and the natural Winnipeg Cape Coast Road. And a VIP nunsu every Takrado Road and a natural Accra. Abusafo nti we ya dance for asara ho sem ye si ye no mani tuamu ana na omo cheche nsem de chensem twefo se we kra no na awiemu kra no e ya tete anesa ahomachi be no numu be 5 o'clock ahomachi ana asara ho sem ye si ye e ogomua okyereko a e wo mfimfim mantemu na nipa du nsia de amnumu honomu a eno nyina ye nyankopon de ama fofra e prepra ye no wo mama mo so de akwa ya sabia hodo a e wo mfimfim mantema doctor for e hwe wunum na eja omo prekuru no ne ade yankopon no say ade ma doctor for ji hu sikadie no odna ya resept me beka wunum amomanya omutiri edidim na dum jadwuma ko ne fa awo wini ba bonte so mfimfim mantemo commander oda no DO2 Kwesi Hills so no ene ensemtwefo di nkomo kire so omokra no mobaye emfifimu kakra o maye omode omani tutu form edidi nkomo kakra no adamafo ne mienu nyina na ye bre titiru ene Uton bus no davani no a na kuta no otum so de no ada ehwa nkromo a eja odi kokotu a tanka ne musa no 40 and then 16 lifeless bodies. The road has been blocked. Yes. So the blockage happened around 4:50, and so till now, no car has been able to pass to Accra. No car has also been able to pass to Cape Coast direction. It makes the traffic situation very, very terrible. But we are working very hard to remedy this situation. As you can see, we have been able to pull from the road the U-turn. Once we are done retrieving the lifeless body in the tanker, we will also away from the road so that the traffic situation, with the help of the police, will be opened. We share the sentiments of the drivers and all that, but they should bear with us. It's a crucial situation, and lives are involved. Commander, how many cars are involved? 2 cars. One a U-turn bus from Abidjan to Liberia camp, and the other one was fuel tanker belonging to Goodness Energy from Accra direction to Cape Coast direction. And so they are just 2 cars, but the impact was heavy. It was heavy. We have recorded this number of fatality because of the number of passengers that the return bus was carrying. And so we are doing our best. The ambulance service have been fantastic. The Ghana National Fire Service, my men, have been marvelously wonderful. They have worked tirelessly to remedy the situation. Abusafo nti we gomua ochire ko accident si honomo ena homachi be no 9 pe mo de ba no numu honomo ena fire service commander owo Winnipeg Bonten so DO2 Kwesi Hills na ocheche nsem de kire ense ene homachi no a e de besi awie de na kwa no asia ne sa no mo etima bomoden atwetwe cars ne nyina afi honomo asisi a24 etimi ko no mutimi ba ne besra dabafo no a monam sa kwan no so ahweye o ahweye driver papa
ene ne wakɔ aba bedro nya ne me di 2 hours ekoduru nkran me di 2 hours ebe kumase me di 3 hours ekɔ ha ene no nya no na kyerɛ sɛ wo yɛ driver ni papa mesrew driver ni papa ene ne wakɔ akoduru asomdwem adwebrɛ wanimre yi kane dwomtrani de ma CPP amanyɔko nana akɔsoa frempɔma komankoma akɔfa ne krata sɛ nyame yɛ adom a ɔkɔkɛse a Ghana yɛ nyina yɛ kɔ so no so bɛgyina mu ɔno so gyina mu a na wɔgyina so wetuma kura franka de ma CPP amanyɔko no nana ɛwɔ salam down ɛbɛrɛ ɔkɔfa wie no ɔne nsɛmtwerɛfoɔ kyɛ asɛm yi na bɛyɛ flag ɛfiri sɛ minim sɛ kyɛn ni dani gye woboa ma party ni gyina hɔ na mo flag no ɛna akɔde tumi ni firi nipa ne hɔ na de man ranseɛ te sɛ baton no na mo tuo mika na ba Ghana de na ɛkwan na de nam so a ɛma Ghana bɛyɛ one of the most admirable countries in the world ana Ghana ɛgya legacy besi nɛ munya obiara te sɛ yɛ party leader yɛ papa na ɔda party na no ne ɛfɛ no ɔsade to Dr. Kwame Nkrumah na ideas no ɛyɛ yɛ apa no ma wɔwu kɔ no mo de saa ideas ni fire saa blueprint no ɛda hɔ ɛne ɛde ba bɛyɛ adwuma enti sɛ wobisa me a mabɛgye flag no na me se revolution na ɛdɛn ahyɛaseɛ firi nɛ obiara wosɛ me ne wɔabiara no mɛmpa aba sɛ woyɛ ma ne panyin a ɛnɛ yɛma wo haircut sɛ woyɛ ababawa a wabie school mu deɛ wobɛyɛ woyɛ abranteɛ believe me sɛ wohwɛ soro na kasase a yɛn nyinaa yɛ pɛ ne matsa ya maame akɔsoa frempɔma komankoma na yɛte ne nkan ɛno akyi twɔtwɔfoɔ pɛ ne de ma CPP amanyɔko no nana ya achampem dwantoa ɔno so sane mu sɛ and this is the first person who has come here to file and we like the enthusiasm with the enthusiasm with which you have all come here to help our sisters file. Thank you. Nana Frempoma, who also is our chairman, we welcome you as you come and file to be the flag bearer, the torchlight of this party. At this event, we are happy that you have come as a group to accompany her. And as we go forward, we want you to be bold, we want you to do what is right, and we know you do what is right. To give this party the kind of image that it needs. Thank you very much. Nana ya achampem dwanto na ye twotwofo pani de ma CPP amanyoko no abusuan fam free CPP amanyoko no ne fam nko NPP so atena ye mama no tua se na no fie de twam na NPP amanyoko no ebie nkrata mu tu wonom se ra no mo a wo mo pe president e de wo NPP amanyoko no dim no obi an kofa nkrata ofa nkrata na udi anu ye na chiwi a na de nkrata na beda mpanimfo wo be biem ametwa ni ye se ayinfo na akoto so aba utire ye na di nkunimu a na je se wo na NPP amanyoko de wo 2024 elections no na busu free na no fiada omo ebie nkrata mutu honom no ene nipa agitwi abawura party office no makwakofa nkrata esweni nsese ye ka kire wo ena no pay ena yenua eye kodwopoku ensafo a papai wo yo bi a wabene ye pa eba na hondede ho nsensemu a kwasi brene ka ne se energy expert papa no wabene pa ene eno no soso ko MPP amanyuku na tena ye kese a ewan krapompune mantem kofa ne nkrata na ofa wieye no eno ne nsemtwefo edi nkomose kwan bia wo betwe eye dom amoma ba be donwo atono so aba amana dinkunim edi NPP amanyuku nanim edo no ma akọ 2024 elections no ene wo beye executives regional executive regional constituency chairman ifiti afini me no ma ba prop eno ma kasa omo na hye me nkran grassroots polling station executives electoral area coordinators omo na hye me nkran se me mefa for say o hye nsema ekoso kronimu a party no e woni nyoma enkoyie ekro no nyoma enkoyie nipa pi no kasa say oh ye be say president but also we leader of the party and say no obey president. I think I'm the only one me lead the party here. My party office about be familiarize me with what's going on at the party. And you know, I think says Ansana obe two and I'm also be president. You know, I also want to share. I will reform a lot of things that echoes to party. And me could join Safa Puku and me two who was say me was it's Mudona meet me as Anyuman. Here, me after 2010. And if you say me a serious, so I'm a neutral person.
Unim Kojopoku from 2001, I was very influential and very active in President J. Kufuor's party. When me mami awajan baby for Hawa Yakubu, Minister of Tourism, now me a special assistant at Ministry of Tourism. I worked heavily with the MPP from 2001 to 2008. Until now we need me and I can say I'm neutral, but don't need me and say me MPP. Into energy aspect, no say any crano with not TV so na assembly ba na a national issue. I'm neutral and I deal with the national. Me pe and I'm unim se metna TV so a meka no crano, be it against government or be it not for government. No credit air back. When it comes to national issues, we should devoid of politics. Me and man say a man with me to Abusia yenua Kojopoku ensafwa esoso newoko NPP amanyuku no atena yekese kofa na nkrata ene woche so no nko a ene obi a utumi sekere eka nokre eno nti ye twa ene ne esi ene fo no nya ne mogidi no momfatumi emma no opani Evans ni makon okọ NPP amanyuku na atena yekese a won na director ohwe elections ene research so won so so nsɛmtwefo di nkomo kire se so mo keka ne mesi ani a nipa benso ana be fankrata ewo wo mo ensem nomination period na 1 month in year be na 26 ebe end next month 24 so far party form paying for 7 ana be fa nomination forms if you dey be ora boache jako ora kwabna eje japan ora adani mu ora kofi medu eba be form eno echi no ora mahmud baumia aba be fan form sanso na ora nsafwa nso aba fan form nti ye be ni say the period na ye be nomination obi a wa hoden a opese o pepa peso di party ni echo pre-presidential candidate for Ghana. Akwenya da ho se ebetumi aba be sikastem na ho ne ye ode se ohwe decision national council ni national executive committee e de by na consideration be break home ye gidi se so better for no 50,000 na ode e ba na de sa 300,000 meka ho obebo party na mo organize ye primaries ye kan ye presidential primaries na all polling station executives across the almost 40,000 polling stations delegate ye ni electoral commission and engagement conduct sa primaries very expensive exercise and yes say you are by minute now by sikani this is the new patriotic party yeah internal primaries and we should be able to mobilize the here near their conducting the elections me gina hey there me to make sure nipa do don better say on the baby Abusi opani Evans ni makon ye penimpa ohwe research ni abatwo so e de ma NPP amanyuku nti se de woche se ewura no monso na abefa nkrata e wo party ni nsem afei yanko ensamfo from yaka wo say ye live e wo Facebook and YouTube no so e adwuma wote yanka e wo enkranza ene ne mpatamu Sompa 90.7 and wo sunwane so ene ne mpatamu Sompa 98.9 asante mantamu Sompa 93.1 FM yegina ne yaka bomu anwumre yesane ensem no afei ye kɔ sikasem ene ne gigye emu aban no de atodwa etrese wo pesika e de abo man ho bra na anu ada ene ode nsem bi eba ye se yenuanom a ya na otako fikesie mu ekoye my bet ye bi no sese nyame ya adom a utwa nko ade a ne de no ewo mu 10% Ghana phobia palai papa say na ado nti na anu ada na wo pa ya chewe se de wo sa beje afi ebotomu umpa adwuma ma yen na me makoto se bi me credit a me de yakọ bia ba bia me makotwa bia me bedie no ya amadie nso ampa no na wasa beje hu sika na ado ne ba o me amudi be ba kuromo ensa no de o maka bebre no a na eba ne sa na mpanifo kire se nyame ya adom abosom a ye kwakwa wuromu no na sase na ye ne opani Edward Gambra wodo ne kire mu ewo GRSA no a wono na hwe eto ya ye gege no ewo man mu na afasu sikasem no won na ehwe so na ebusa se papa Ghana for betem ase de when you now bet and me when you are being paid 10% will be deducted and pay that one to the Ghana Revenue Authority as you receive 90%. If you ask me of the implementation, the law has started. Implementation has started. Come the second half of the year, we will start full implementation of the withholding tax. Steady
most of them are also not registered with us. What we currently going to roll out, also from the second half of the year, also to start doing compliance exercise during the night to ensure that all those that are doing business in the night are registered, filing, and paying their taxes. Any ya itwagu ye ayopani Edward Gambara ena yetene nkan na abata bi no mo srema mpani na nado dan kwakufa so wo mate se IMF mpani mfo aka kira ban se free SHS no a wode ebae na eye ama mankoda ni nyina bum obia nyasuku ni bia kwa wo mo ekwa kosuesua de ne mum ekwa efa so ye free SHS no ene be ya yenhwe ne mienu no na sensa kire bi wo ho no mo a yenye ne manemu ya ene nam so ama abata ni bi srema mpani na nado dan kwakufa do wachima PSA be maboda ene na pamfo no se koba se wo mo tena se na free SHS no wo ma hwenu mienu bi wa hwe ena abata no so no wo mo anyu wo manfrim we National Council of Parent Teacher Association PTA kuo no ne fa ewo Ghana nyina abata no mo srema mpani na nado dan kwakufa do se so utusa no mo no a wo hunu se wo so abata no wo twaka wo ngomasuanum nti hwe na wanyi wo no mo ansinche no akire ena abata no bi de so se free SHS no kra bai na masese no omoma na so aye dini ama wo ma bata ne kra no wo mo nse da mu wo no bi asa me baba ko chabe Allah yede obi a won school as a president ana wa ba oba ya almost stage 10% of 100 will delete well mathematics enya ko ba ne if you preach in high school see na bo na me kaka because the way I said the nan plan ko school that is what and then try to see the buy na ko so where the mama ko kan so you can have interested in why na the sa ba na ba sure school ka some baby so that's no interest to be 30 million thing I don't want it and then but so 10 million American nya ya the course and the way that for UK no more can you but no more than you put it in some shop apana ya school free da ba ya kan wa se bi no e tin se bi te abaga wo ko yi 70 and na se free ye na ko ko so free if you go to it when ya your school fees na I'm double me ya o me no ye ti mo wa ye ne school free ni die mo ye wo ju mama ye na tin aye tin abo to school ga o ja do mo chere no kula abuzia we abata ne bi ne yeti wo no mo nka no ensam yanko ensam foforo mu Dr. Edu anane antwi unya boni dipe na obia hunu de wo beka omani aban no kire so pa no mo kire se omudi kan bai eba de toso ma aban no bam no mbedi nkomo na so sa aban no be de wo mti aban no de won de wonye sa na de wo mu sa no obete wo nka enche kura efi se sabi wiase na ye bai no jetu bi ho no enye kadan no mo kakra da ho mo di to nuro pressure nuro ene ade wo bu ha wo da duro so sika kura wode be kwa yare sabia kwa je aduro no na ye dene obi wu obi yare dendenden ye ohia ne sika omo kan no se picketing what o mesa ye ne sesi a enta kura na ye ntie kwa fa so a wo kirikiri mo Ebiti ase 8 me no dai kan na buy into scale peso tuamaye e kwatetra wa 12 me no na buy free ti buy ni edin sa so ene nyina dwendwen de be hu se sei na buy peso ye betua e kai ho nyina na afenzo ye principal so ne be kasa ne hu kwan a e fa so a e fa so enya yin sika no enti se enunti twen aban e fe nim enti ja picketing e fe nim na o twi di kan aban etua coupons no mufa utia ya na koka mienu anka ni enti a wontua mienu no na e kire no se oni ni ye principal so so the man also opese oni edin komo ya ready oni edin komo no e man na o twi se on ni na o twi twemu no ni kan na twemu ya anti bibi enfra ba the toss mienu no ya sa chiro koma aban se aka se e ma se last week ene enka oni aso opese oni ene enka se aka se nkura o se aka se principal na won ho a won tua da no e beji ho if say obi be say say edru the so the command now fan command say court pra the for ya court be ka say if we say ene ya see we went to ya kopim da obetua no ya nsi say so come nti emergency it is all person on here wa ka eni here after ya prove wa abai na o ka to person on here ya chiro no cleaning oni here on ka be nchire e da coupon so
being so kind about the counts. I believe Edra about the count. If you acquire a 9, is I really have send a person a pity as about you know, yes, now a woman say our car and they could do 9 and they have men cost you see a 9 and in TSA a bit time a copy and pick it in as copies about the cannot feel home. Now a principal no so yes a principal. You ever call Yawada any other. Now you be ever call Yawada any for no what if you enough for so back. So I like that in it here. A Juada be a for Abano. You heard him Juada, a brother, Kuada, that's a bind to ya. You heard him a Juada, brother, Kuada, buying in Tia, Yawada near into Yawada, the house ever call Yawada be I just said, the host a Bibia any. Ene ya etwaguye wonne frɛ ya maame no ne papa no won kakra da ho ya wone aban no etwen Dr. Eduanane entwi ya da mo ko bechema ban aya sabia na Dr. Penny awoda no ene wosre ankrankra ne wo mo nsem wo bi so mo ntwo mani ne mo omhwe aya sabia na ne tebie wom no hadwene pa oso do ne cheta no south abaton pesia so a ewo afomantem ne mu a ya sabia wo ya ena obi bia na yaresem ebe dini no wo mo esesa wo ya na edeba na akade ebeboa ama doctor for ne nurse for wo madwuma akoye no ya ne toda ne ho akwakọ edini dia mom to mo sre woni o mo nsem obie se braso si etweni ebehwe wunum Dr. Ejedako ene ye pani kwanchefo a wada bichim abaya sabia na no elimse ejumadia ena akosi bichim for our Canada february koko suchire omo no wampofu ntida eno ntina ne hu ade fefa akosi na le betimi aka ne se nyankopon nhiro ba bibia o mu yi sika ne free bia on sambo homa ho ni se bre ne bre nyina yesu kire won a obesa agyen so obeba abeboai ye ka nyina so ne ye ka kire afofra wo koma pama hospital ni bichi man nyina se hospital no nyina ye dia ene ba akofo dia ene nyina so ni se ba akofo ensa intimi sunyankopo ani kata TSO bibia o kuma pa hospital no se kakra bi obetimi dia ba bebo hospital o mo mfa mabua abusia Dr. Ejedako ene ye penimpa wada bechema abaya sabia no anwe eyemra adehye eja wo munchifri bechema bonten so a wonum akwakobo mu sese wo Canada bonten so omekeka wo munsase ekusi maternity theater ba akodema ya sabia no na for regional director of Ghana Health Service Dr. Samuel Kwaben Boaten esoso ejina sa akonya wi so e dia seda emakuyi pa your friends say yemra na yemhwe enti de meka ne say adwuma no ai behwe na bibia kama e bechim from to Canada a mo hwe bechim koso o ma fom kunu medi mu da efe so ma beye theater amama or maternity de meka ne say obstetrics and gynecology theater see the operation yan form main theater be hwilu omo afa no bie hu omo I don't my idea pant e bo ma ba so sika kom o my idea the yan can say on say theater na be hia theater table na equipment e dia no mboko so di sawo o ma ho den ne afoforo so a omo ada diasporan country Italy UK ene ya akasa so e wa no we proposal amia yetimi enya theater table and aesthetic machine ene MC so kasa. Enti Dr. Kasawie ya ene no vice chairperson ma mi Vivian Aframaso so no echirichiri mu kwan omo fa so ekeka omo nsase se adehye wo bechim no makobo omo sese wo Canada bonten so ebesi sa maternity theater yi edema bechim abanya sabia o chechiri mu se de kire yen Emre kakra 2019 me bagana na meba no na Canada fo a ye wo bechim ma ye wo Canada me buy no mama me se memra hospital ha na nka ye me check na ye moa wo maternity ward ye nye renovation ema wo mo na ye bedru ye na ye check ni ema nyina no achi na me san ko hu administrator eye Mr. Ata Poku na osan mame another option say enkomu be hia say ye theater ema wo mu san say omo de apemfo no se base be ne surgery no mo de omo ko main theater e hard ma wo mu e de ma omo so omo de omo beto strike kuhia omo tiase se be theater no nyame adom se ne yetumi aye sa de we ya na eye adom na aboa yen
Obviously, we a vice chairperson awada a Bechim Association in Canada no ma me Vivian Aframa and yetening king. Kwabiri East mrasebedwane onu kwa na sanya wo soafo a wo hwe akwada mrewa mpani na afenso asetena mu nsam so na Honorable Francisca woten mensa na ekasabere na dwumadie bi ekoso e wo Kwabiri East na asema wo ka nyina eyese ewi asetomere bi a eya anasa de Nyankopɔn bɔ na ade no wodwene ho a wonte ase oba gyina hɔ no mu a bibia de danse ne man ketenkete bi a ahaya kwa ahomintimi nka ekyere se oyɛ oba sanso so na bema nso eye bema na ade baako a ya na eye common mema ta hunu eye se oba no nya duru ne mpani mfie bi so abosomi bia no eye na otukwan saa kwantuo no mu no se bia se wo classroom na wo ye oba na se bibia wa hunu wo hu asiesie na ko ba se bia wa kwantuo no mu oniema bi firi gu wo class ho no mu a na ya de se boys no na mo serew wa hwe yie kura na wontimi emma suku biem na ebrada memame kasa wa ase no asem tia na daso ne se yatu ya hu asi ho se yebeko saade no a empempinesi yetade yensa kyerɛkyerɛ ma no so no ebiemu nso yebetu ohia se ne yahwɛ se sesabi so obi bu ne nsa na se okwa afikyira enye se wabɔ musuo bia gusu wo communities bo ha oba current me no aduane se wo saate bia yi mu a ana se wo se wote ne ho kura o ma nipa ho bigidi ye se ya tra saade no ne wiase kɔ nanim enti no wo se nyina ya nso ye kɔ yanim sabi oba ebu ne nsa enkyerɛ sɛ oba no ne ho nte ana se ne ho ofin ana bibisa bibi oba no pɛ so ye bi obetumi ayɛ enti saa ɛyɛ amame bi a ebu oba na bam na emma ontimi building the confidence no ehun behia say on a day like this no ye dey be sensitize obi a niam obi ehun say menstruation enye case menstruation enye yawe eye natural occurrence a oba bia be go through into edru ho a yemfa support bi ehia say ye wose ye de mo ba no no so atimi building the confidence eni ya etwagu ye maame Francisca Otemensa Kwabiri East Marasebetwane eno Madam Florence Ochere Boatin wono so ehwe se nkoda betimi asua ngoma no atimi asua akwachire wono ne nketa hudie bofotene de ma de hye ye wo Kwabiri East na semuni okonya me anim no waya ade ankasa eniema ode abrese yemfa ma school fo nkwala no eyusu emfa mu omonsa no edoso ankasa yehu bi da na se de kasa ne sitie no nye nne na yetwa to ebeto aso akọ saa na yehu se eye maya no so mu bu omonsa wo school mu a ebi no kwatimi do mu school belt na ba ata no abobo no de ahye ho that's the belt no ayira eno an to be hu no mo belt ubisa na watoto apapa ebi ti o mo paper exercise book o mo de tin ade o bitime tibi no obo de ahye ho na nse kwa tissue no kwa de ba ye na ka ebe boy kakra so obeso ya sene ama etime de say adwuma we enti na ye kase ahunidie ekoso health for so egusu ayo mo kasafa enuane ahodo ne niema nkwala ne betimi aya emma menstrual hygiene problem bia emma hone mo Mame Florence ukọ Kwabiri East ne mpatamu a woye nkita hodie bafotene de mase enkoda bituma sua ngoma enkanka ne ma akwachiri and a Prudential Life Insurance Company ayamamre ne amane apa odwumadie bi ho entuma ewukumasi abonten so mato den se mekakrawa insurance ne nyina se mame no mu a ejom ye bodua ejotire kakra ekutekuta se be ye betima bo ho ban a enko ese bi atorenche mi kwa akoto yen ama jotire na kwa kufri yen senti ene nam so menne Prudential Life Insurance Company Limited in Penning for years and we are one more epa huntuma na Dr. Hazel Berard eye amwa and a ye penny kwanchefa wada ano watching semu kakra e de echre 9 years for Ghana, but a Prudential Life worldwide it is 175 years. And then you say you lot of people prefer the Kakrawa. So it's going to be an ultimate policy from 3 cities to 45 cities. Ultimate policy. Policy never go by about of mobile. He said, "I mean, we be to Ababoma. Let's say about mobile because we put that way. We will cover for diarrhea, for cancer, and stroke, the liver disease, the kidney disease." Inti sa policy we talk about bia 7 na mo odin so amotimi atoko that way 3 people Kenya policy
Na enoche na Ghana Insurance Commission penimpa odano wa santemantema se openi Dennis Farouk Dramani sosono ede afutu koma Ghana man nyina se japade ne se ne yesitie bia no so ye insurance to ho a ebeboa opa dachi na ne say ne tofa ne say Prudential Life Insurance Company insurance company kesie bia wo Ghana edi nujuma na sa policy omudi abai ne kakrawa insurance policy no policy omudi bre National Insurance Commission ye nhwehwemu ene ehu say sa insurance policy no pa ema adwadifo no because Ghana ye nyina ye nim say adwadifo about 80% of Ghanaians are traders. Inti say insurance company be to design a policy for adwadifo say it is in the right direction. Inti go obo abaso na ye sreso say obi anya gidi ema Prudential Life Insurance Company na be ya da chi ho chirwa na ye kan say Prudential Life atuma ba be bo Openi Dennis Farouk Dramani na santemantama say Ghana Insurance Commission wadano. Ghana United Methodist Church Guild ya wo United States of America ena etutu anamon na obepiemu ewo konfanoche aban ayaresabia ya ma ameno mu a wakọ eho akwawo nanso na bibi nti wontimi nkofie adane a sikasama ye dene ede ama wo mu no na o maka ho no sika na eda ho wo sesa nipa mako aduonu ni akire wo so otua no aye 19,000 Ghana cedis na nampanifo akọ no mu akọ yo mu a wahwe na wasate sa aka no nyina ede ama wo mu a wo manya kwan ekofie Uru ayere Victoria Ochiremenu we national president edema ekoi ebera wo wi adwumadie no ne nsamtwerefo echa asemu yi ekuo kitwa wo United States of America fi Methodism the same dika kan Ghana United Methodist Church wo USA na sa ekuo kitwa ye fa guild na sa guild ye ti sa ekuo no enche na ye botai ene se ye be ko abontin akoka asempa na yatwe akra ede ama Awurade na at the same time no so no yaboa omu aya ehia emwa enti empanimfo edi etrase aye dwendwene ho no e na ye hwe oboni beka se the vulnerable population enti adwendwene ho no e na adwenkyeremu no e ba se yenya enti yese man bi wo no mu a wo mu aba wo boni bi anka wo mu nyame yi wo mu afiri mu nanso so esan se wo mu ntumi ntua wo mu be onti no ana hospital na kipu akwala no na maame ne de o wa abontini enti no etoya akoma so na eyarehosem enti yese ye behwe de betumi aye enti no ekuo no yadwene ho no ene decide say ye beba na ya behwe enipa dodo a ye betumi ayi won ene na Awurade adom ye ba yeso yetumi ayi enipa mako 11 dubaako yeso baako kwa de one ne ba no so de ka maame no so edeka na yetumi ayesare no nye hanko ne ye nyame ya adom next week ye bekọ Kwalibu FM we eye owura ayere Victoria Ochiremenu wana ye penimpa edema ekuoyi na ye maame no so obi bonani a na ye nisuo wa ye ntie wo mso Achama na say nyame nhyira no ne na pamfo nyina ne waye na de bra adwene nti ase so ti nyame nhyira no bebre no nhyɛ na namu efise no ra na yisi mensa so na misika mi ntua enti mensa na tona me take 25 ene me ba no mbesi 25 mama kan se nyame nhyira o bebe o mu ifi be nyame nhyira o manamu kuse me febe manu kwa wonfa just by say oka se menyengu na menyengu nti friend kwa wonfa ti nyame nhyira o no nhyira o manamu so ndwe mu antafo Obane bema medica 30 million and 26 dash. Nyame asese omabeye madoye se nyame nhyira baby omu yi sika ne free bia nyame nhyira omanemu amen ba chane ese medica 3000 bedanase nyame nhyira baby oyi sika free bia nyame nhyira na nemu nisika no menya na medica kaka na 50 million edawo no na awake phone di ka ba no me hu ye no mote so kakra ma 10 million ni aka na menye obi amebo amena mededa ene nyame ya adoma ma me ya be pia betua me ka ya mama ya minshira Ghana for ma nyina boma
Abusia first dama Universal Natural Clinic or some encancho say you don't paper, so don't penny say mututu or say musisi war, say toda say bibini and nam don't penumania dia dinner to say or don't peneke cano, say yes as a bro, say yes stroke, say a day. So you don't paper dia. Abusia furniture Universal Natural Clinic, Universal Natural Clinic, na yensaw ya de. Messi don't penny say mututu, say musisi, siatic and you know ya wajuma, open massage just obeye edi amount dodo eba no malaria typhoid no hepatitis no say ye B say ye C say ye D stomach ulcer ne ye fuyade bia for ho adwuma ekodan Universal Natural Clinic ne anya ho adwuma mfama ye watonsu esli ye bebo nsuom ho no mo ene ye ninkomo wa homan so 0200158272 0200158272 and at 0556224102 0556224102 na fe 3A Herbal Center at the 3A cool capsules abedwa so a abusuya se yikuku pa se fifiri wuto se fifiri waniase se ye wasum se ye minimum he baby afifiri wo bia 3A cool capsules se yankancho se kope 3A Herbal Center se kope 3A cool capsules nenom ne be hyiase e de amotoda wani so taye utumpa asa wo kan kremu sa no abusuya 3A cool capsules koko and edidi wani so amu wani so etoda se ye utum aso wani ni fra aso wani ni te abusia kope 3A cool capsules no mwate na bebo pa Freedom Docs Authority mpenfo agiatum enye na eudwa so de hu nkomo wa homa so 0546107107 0546107107 abusia womo eneta ye chi anwumrei baby awo bia yetimi baye na ye babesomo ye ne som anwumrei na ye abo amali bia boga anwumrei mene nana kwabra kese Asidan Koma production team boy chi don ba bedu akosia somwa ya Grace na kuku Veronica Jando na trafidi na chi echinchim fidie ne edema yen asante ebo Benedict eno no soso no ejansem ne nyina wokuchire ye esemu ede ema ye ma ba bia wo bia no etimi ba ye ede ba besomo eko ba simpire mo be ma ba kope me papa Bishop Justice Adwumandua Christ Healing Chapel so for penia twuma kufuri papa memo adwo mema tu wati koba simprimu una ye bema ufia obi o wa bia ka bia ye oba bema ba kope koba simprimu bema ba kope pia tumu ne yenkwa Onitimbi epuwe opuwe ya wampuwe ni kwao odi eniji eni nkwansha abrabo mu afutu nyamsum